Mbua yambiisye kuinga isioni kivathukan'yo kwianana undu muvia wa ukunikili wa nzeve unawetete nthini wa utao Aimi isioni kivathukan'yo va kauntini ya Masaku nimaendee na Kutula Muti muvia wa uimi silikalini ino nundu wa kuema Kumanyaiikisya Mbeu kwi tene kaunti ila ingi mutui. Aimi ani makule silikali yithukiasi na kuatia mautao alama muvia wa ukunikili wa nzeve unenga nae nikana Manyaiikisye Mbeu ivindani yila yailete mbua itanainga. Daniel Mongela ena mauvo. Aimi ameweta kana silikali ya kaunti ya Masaku sila kwa muvia wa uimi ni elite kwithiwa yanenganie mbeu wa mbua kuinga nundu maminite ukwata mautao kuma muveani wa ukunikili wa nzeve undu mbwesu kwithayilye kwena na umua ataalamu undu ma uimi kauntini ya Masaku nikana unengane kwamba yesu yenzele withiwa wi wasyo muno kwa Aimi na muno mavindani taya muvia wa ukunikili wa nzeve uminite kutangasa kana mbwesu yithiwa yinguvi netemba iluta mavinda mavumbeni. Serikali yaitu ya Masaku ibindani yi mbeu yaileve bikite kuya kwa Aimi na nundu kwi utaula wiva umite kwa maofisa ma nzeve nimanenga nae kulingana na mbeu ila itwa na kwitha siyekanesa isioni kivathukan'yo kuma Masaku nundu mwandi wa undu umwe na kwou twaka kwetewe mbeu twaile kwetewe mbeu ila si ulingana na isioni situ muthembola yani utwa vandwa uketha nutwa na kwikanesa mbeu ni nzele ibindani yi nundu yaileve bikite kuya maofisini ma agriculture maofisini alama itu ma ward agriculture officers na admin office nikenda ukethia mbeu ni yanengwa Aimi kwibinda nundu twesovanda yinzele twitha tuivanda etho ni mbemba no mavia netho no mboso twitha twiasele wonthe uka ivindani la ene sianda kivathukan'yo maendee na ukulwa mati ya mautao ala meonenga ni muvia wa ukunikili wa nzeve nikana kutwaisya maundu mo undu vailite na kwema ukusia wasyo ona umwe. Yu Aimi sai twaileva tuminite yani kuseovya miunda yaitu netho ni mundu na tulumanasya kana nokelasya munda ailetha okilitie nundu yu twaile kwambia mbanda nundu mbeu ile kwithiwa yi muthangani mbua yambia nomba kawithie ni ya meana mituki kwou Aimi ethebe mundu utaminite kuseovya munda wake tukulia chumani kiki ithelo kethia ni wamina kuseovya munda wake nikenda chuma chukingi withie mbanda ni yambia ivindani yi nituminite okwata ripoti kana mbua ila tuwetele nditha yi mbingi na nitukwatite utao kuma kwa ofisa wa nzeve tukamanithwa kana mbua yambila chumani kiki ithela na iende ya mpaka vaya mwei wa 12 chuma cha Mbee. Mbua hii wetu kana yithiwa yinguvi wala Aimi maendee na ukulwa maendee na ukwatiani na muvia wa uimi silikalini sya kaunti nikenda kukwata mautao ma mbeu ila mailite kuvanda na kukwata ngithaa ona kutwika mbua yitha yinguvi. Daniel Mongela, Mutongwe TV, kumuva kauntini ya Masaku.